Гагаузияда битки 4 айын içinde uşaklарын arasında 6 kanuna karşı gitmesi sayıya koyuldu. Нейки окадар тачок бакынча geçen yıla. В совершении данных преступлений фактически принимали участие 4 подростков. Kanuna karşı gitmeklerinde çalmakta 4 uşak pay aldı. Onlardan birisi 4 oğul uşak atıldı. İkisi de birer sıra. Uşakların boyları 14-17 yaş. В совершении вышеуказанных преступлений принимали участие 4 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Araştırmaklar gösterirler, ani uşakların arasında kanuna karşı gitmekleri olayırlar, ani ana baba evlatlarına sahip çıkmayırlar. Psikolog Svetlana Kvitinskaya anlattı uşakların arasında kanuna karşı profilaktika kolaylıkları için. В первую очередь необходимо быть внимательным к своим детям. То есть основная роль ложится на семью, на родителей. Нужно быть внимательным. Ailede yeni yıl kendi uşaklarına lazım dikkatlik olsun. Baş cevapçılık ana babaya düşer. Uşaklarla lazım laf edilsin var olan durum devlette de avtonomiyada da. Hem aile problemalarından uşakları de lazım koruma. Onlar lazım bilsinler ne olur. Ребенка от всех семейных проблем. Дети в каждом возрастном периоде могут воспринимать определенную информацию. Полиция Bakanı kanuna karşı gitmekleri yesiltme dini kimi işleri geçirir. Светлана Димитрогла, Татьяна Казаку, Андрей Лещинский, Мария Казаку, ГРТ Хаберлар.